Ka ina na tumli ka hangna nali khalang od sa kahaya a chili athut makhuyalu ka na Mysore yashwang ka phia ka lakhwakla ngareimilu. Matthew chapter 5 verse 39. Angang nao jina zathai ka phok tharan phaikar khari phaikar ka khniya da shan laga tamai maman da rin laga zat ngasaka chitha da nao jina mathalak ain zathai ka hai tharan shimui na kanchok da warta muiwang kala ya ruili chang khawai wiwang mirin phaikar tamai da khoi maman na phaikar matai ka sang aina ngaso da thangmet aworla matai sanga Chita kam aina vareshirin wi phaikar la lei tamai da khawa ka chi hi itumli hang ka hai chili lang mai da ka sa kala matai mai da ngarum ka sang chili rin la ka hangna vareshi ka nga sa hi ya khongnai nawli lei ka shi hi na phaikar kharena kala yang ka shaping ni lei ka shi hi na phaikar ka khanina nali ka so ali so khami hi na phaikar kharena kala nali khon ka shili so khami hi na phaikar ka khanina nali seha sa khami pingli seha sa khami hi na phaikar kharena kala nali shijin laga tongza khawai ka sa atumli seha sa khami hi phaikar ka khanina Pharisee ping hi na phaikar khare hili zat laga oktuya kha kristali ka shura pingli phaikar khare jili kanwada phaikar ka khani hi zat khawai tam khamina kai khanda varishi ka sahi paila ka da phaninga kha phaikar ka khani ji mashura rakha ithumla Pharisee katha varishi nga sa hai pai Jaina ithum khalata varishi na da mi bingli hangda leya kha ithumui phaikar mashungda ka chat darkar sai tharmari nirar ka sang athishur da ithumui shit ka sang otsak phaikar la tamai da khawa hina ka changkhat Vareshi ka sawi ka khalat thaing saka Vareshi wi mirin kharing hi saklak ka kha saman la haklak ka makapha jili mangasung asa kha makapha jili kapha ina yukhisa shakui khai kalangna kui khai tum psychorally very wi sokmi tashung mirano amen